عشان ابقى زعلانه بصراحه من اللي عملته اروى في الفرح. انا واحده معزومه اروح اسلم وابارك بالادب، انما اللي حصل ده اللي اروى عملته ده مع مسلم انتقادات. ايه هي الانتقادات؟ البوس والحضن والكلام ده، جنبيه مراته ولسه الست مشرعاه. انت ده اول يوم، انت رايحه يوم الجواز تنكدي عليه. يعني اللي انا شفته ده بصراحه، يعني انا انتقدت وانا قاعد رايحه معزومه. يعني التزم بقى الحدود. ايوه، مش هبوس واحضن واتنطط واعمل وهو رخر. ما هو برضه الناس انتقدته جامد. ما قالوا له لا، ما عروستك يا عم الحاج فيك ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هاجي يعني هو يعني مش انا بس اللي انتقدت، العالم كله انتقد. انتوا اخوات مع بعضيكوا برضه، نبقى في الحدود.